خیلی همون بچه ما بیا بوایش خیلی جون به هر دست آوردم خب خیلی او خب بیا خیلی بچه پاردون او بالا او تکابو او کاب اوپا муҳаммадфарид мирзоҳодиев аз соли 2004 ба намуди варзиши ҳендбол рӯ овардааст. То ба имрӯз барои рушди риштаи варзиши мазкур дар кишвар саҳм гузошта ба унвони мураббии шоиста ва ба сатҳи довари дараҷаи байналмилалӣ расидааст. баъд аз барҳам хӯрдани федератсияи намуди варзиши ҳендбол дар кишвар ӯ дубора федератсияро ташкил намуда дар сартосари кишвар дастаҳои ҳендболбозҳоро таъсис додааст. сар аз соли 2019 масъулияти раиси федератсияи ҳендболро ба дӯш дорад. машғулияти дӯстдоштааш мутоилаи китобҳои бадеӣ ва бозии футбол мебошад. аз рӯи одат муҳаммадфарид наҳориро дар соати 7 субҳ якҷо бо фарзандон мегузаронад ва асоси субҳонаашонро маҳсулотҳои ширӣ ташкил медиҳад. дар рӯйхати хӯрданиҳои субҳӣ мевагӣ ҳам ҷо дода шудааст, зеро истеъмоли мевагӣ дар субҳ метавонад нерӯи лозимаро дар тамоми рӯз таъмин намояд. чун меҳмони хонаи муҳаммадфарид шудем, тасмим гирифтем ки аз гӯшаи дастовардҳояш ҳам дидан намоем. ин гӯшаи ҳам барои ман ҳам китобхона аст, ҳам гӯшае ҳаст ки тамоми ҳамун чизои хотироте ки аз намуди варзиши ҳендбол ба даст овардам дар ин ҷо ман ҷо кардам, ба хотире ки як чизи таърихӣ ҳам хоҳад шуд ва махсусан анамин ҷом ки яъне бисёр ҳам вазнаш яъне 3.5 кило аст ки аз ҷониби президенти федератсияи байналмилалии ҳендбол Ҳасан Мустафо дар Шветсия барои мо тақдим карда шуд, ба хотири он ки мо федератсияи ҳендболи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додем ва ин чиз як чизи бисёр хотиравӣ, як чизи аз ҷониби президенти федератсияи байналмилалӣ барои мо тақдим карда шудааст, як чизи хотиравӣ мебошад. ана ҳамин китоб аз ҷониби федератсияи байналмилалӣ таҳия шудааст ба забони англисӣ Handball School, яъне барои мактаббачагон мебошад ки ман рӯи анами китоб ҳозир кор карда истодам ки бояд анами китоб ба забони тоҷикӣ тарҷума шавад ва барои варзишгарони ин намуди варзиши ҳендбол як чизи бисёр муҳим аст ки инро бояд бомӯзанд ва аз худ кунанд. баъзе чизое ҳаст ки дар ин бояд ҳар як варзишгар аз ин истифода барад. ҳамун ишораву ҳаракатҳои доварӣ бисёр муҳим аст барои ҳар як инсон ки агар варзишгар хоҳад ки бояд варзишгари касбӣ шавад, бояд аз ҳисоби ҳамун доварӣ ҳам бояд аз худ кунад ки дар майдон вақти барояд бидонад ки кадом рӯз қонуншиканӣ аст, кадом мисоли ғайри қонунӣ аст. инро ман кор мекунам дарш кор карда истодам ва ин масъала ки дар ҷумҳурии Муғулистон ба чоп расидааст. дар ин ҷо 5 давлат яъне Осиёи марказӣ иштирок кардем дар мусобиқаи байналмилалӣ. то 16 сола роҳхат ба чемпионати ҷаҳон буд ва то 19 солаш барои бо даври дигар гузаштан дар ин мусобиқа мо иштирок кардем. фақат дастаи ҷумҳурии Муғулистон, ҷумҳурии Ӯзбекистон бар мо ғолиб омаданд ва мо дастаи Қирғизистону Туркманистону шикаст додем. ҳанамин ҳозир дастаи ҷавон духтарони мо ҳастанд, яъне то синни 19 сола ва наврасон духтарони мо то синни 17 сола ки мо соли 2019 мо дар ҷумҳурии Муғулистон иштирок кардем ва дар назар аст ки мо дар мусобиқаи байналмилалӣ низ дар байни наврасон писарон ва дар байни наврасон духтарон дар ҷумҳурии Қозоқистон иштирок хоҳем кард. خب سببی که ما بیشتر رابطه‌های ما با
فدراسیا بین‌المللی هستند ما رو مجبور می‌کنند که ما زبان انگلیسی رو بیاموزیم و از زبان انگلیسی و زبان‌های خارجی رو از خود کنیم. من در اینجا بسیار کتاب‌های انگلیسی دارم که کمتر خودآموزی زبان انگلیسی هم نیز دارم. مخصوصاً این کتاب‌هایی که بانکی هستند اینا بسیار کتاب‌های انگلیسی بسیار کتاب‌های خوب هستند و این جام بسیار جام خاطره‌ای است به خاطر که سال 2014 ما دسته نورست دختران ما در شهر قرشی جمهوری ازبکستان جای سوم رو اشغال نمودند در بین 5 دولت که در همونجا به دسته ترکمنستان قرقیزستان غالب آمدند و جای سوم رو اشغال کردند. این جام احمدشاه مسعود است در شهر کابل برگزار گردید که دسته ما تا 25 ساله بچه‌های ما به دست آوردند. یعنی در اون مسابقه ما در بین تا 25 ساله جای یکم رو اشغال کردیم و این مدال‌هایی که هستند جای سوم و جای دوم اینو در جام افغانستان جام فدراسیون افغانستان که ما اشتراک کردیم در اونجا دسته پاکستان و تاجیکستان و ترکمنستان دعوت کردن شدند که ما در اونجا مقام دوم رو اشغال کردیم. پس از تناول ناهاری چون انعنا محمد فریدро مادرش به کار گسل میکند. قهرمانی ما میگوید از روزهای اولی رو به ورزش آوردنش والدان همیشه در پهلویش بودند و برای رسیدن به موفقیت‌ها راهنماییش میکردند. اولین کاری که امروز در نقشه کاری محمد فرید جا گرفته است این گذرانیدن جلسه با مربیان هندبال در پایتخت است که این در ساعت 9:30 پیش بینی شده است. جلسه امروز وابسته به برگزاری مسابقه و چهاربینی‌های ورزشی چمپیونات‌های جمهوری تاجیکستان هم بین بانوان و هم بین مردان در شهر دوشنبه که برگزار می‌گردد باز بررسی می‌شود. جلسه زیاده از 1 ساعت با بررسی مسائل مهم دوام کرد. پس از جلسه با مربیان قهرمانی ما نقشه دارد ماشین خود را به استخوانه برد. چون از جای برگزار گشته جلسه تا استخوانه‌ای که محمد فرید همیشه از خدمترسانیش استفاده میبرد راهی 30 دقیقه نبود. ما هم از فرصت استفاده برده با او وابسته به نقشه‌های روزمره و فعالیت ورزشیش صحبت نمودیم. دست اول او قصه را از سفر به هندوستان نقل کرد. وقتی که ما هندوستان سفر کردیم در یک کلوب ورزشی مومبای ما رو دعوت کردند که در همون کلوب ورزشی مثلا یک شهروند تاجیکستان بیاید اشتراک کنه در همون سوپر کوبیک هندوستان. بعد ما تاجیکستان 2 نفر رفتیم، یک نفر در کلوب ورزشی سنگاپور بازی کرد، من در کلوب ورزشی مومبای. مدتی 1 ماه در هندوستان بودیم. اما یک چیز خاطرمون در یادم است که وقتی که هندوستان رفتیم ما فکر کردیم که در هندوستان با زبان روسی هم گپ میزنن، زبان انگلیسی مهم نیست. بعد وقتی که در همون فرودگاه مومبای فرو آمدیم باید زنگ زنیم هم نفرا رو که ما اومدیم الکی ما رسیدیم. ما زبان انگلیسی خیلی نمیدونیم که ما چی صحبت کردیم چی زنگ زنیم. به همین خاطر ما نیم ساعت فکر کردیم گفتیم چی با کدام زبان گفت زنیم که بفهمیم که ما اومدیم به اینجا. بعدا با اشاره کرد یک نفر گفتیم که ما ورزشگرا هستیم از همون در فلان کلوب دعوت شدگیم، شما زنگ بزنید که ما رو بیان اینجا بگیرن. بعدا یک نفر دکتر بود است در تاجیکستان دانشجو بود است، همون ما را شناخت اومد خدمون سلام علیک کرد. بعد همون نفر ما را برد. این چیز تاریخی است که وقتی که زبان رو نمیتونی بسیار دشوار است در کشورهای دیگر. وقتی که ما از هندوستان گشتیم اومدیم الکی هوایی با همین زبان انگلیسی میگفتن که مملکت شما از کجا است، شما از کدوم مملکت هستید، وی آر یو فروم. هم خیلی گپ نمیدونستیم که وی آر یو فرومش چی باشه، فکر میکردیم. همین زبان ندونستن ما رو وادار کرد که از هندوستان گشتیم اومدیم و هر چیز زودتر ما در این نقطه‌ای که با زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی مشهور هستند در اونجا ما سپاریدم و با
از خود کردن و آموزش زبان انگلیسی مدت یک 6-7 ماه خواندم. زبان انگلیسی رو کم بیش از خود کردم. инчунин муҳаммадфарид иброз намуд ки нақшаи якрӯзаашро бо такя ба амалҳои муҳимтарин ва бо дар назардошти фаъолияти як ҳафтаи баъдӣ таҳризӣ менамояд. рӯзҳоро мо интихоб мекунем. рӯзи душанбе масалан фалон рӯз, рӯзи сешанбе фалон кор. ҳаминро мо нақшабандӣ мекунем ва аз қафои нақшаҳои барои амал кардани ин нақшаҳо камар мебандем. вақте ки аз ҷониби шумо кормандони телевизиони варзиш барои пешниҳоди кардани ин сабт шуд, ман ба шумо низ гуфта будам ки аллакай нақшаҳои ман дар зиндагии ман ҳамин хел нақша дорам. оё ё барои ҳамун сабти барномаи шумо ҷавобгӯ ҳаст ё нест ки шумо розӣ шудед ва имрӯз мо ҳамун нақшае ки доштам анамро масалан рӯи навор гирифта истодем. муҳаммадфарид тибқи нақшаи доштааш аз соати 11 то вақти истироҳатиро барои аз назар гузаронидани мошинаш дар назди усто ҷудо намудааст. салому алайкум усто, тинч ҳол хуб аст? Хуб. ҳаму гуфтагие ки занг зададум камтар овоз дорад ку тарас бура. соат 11:25 мо назди устои мошин шудем. муоина дар ин ҷо наздики 40 дақиқа давом кард. акнун муҳаммадфарид то соати 14 вақти истироҳатӣ дорад. дар ин фурсат тибқи нақша мо бо муовини директор оид ба таълими муассисаи давлатии мактаби махсуси захираҳои олимпии рақами 5 шаҳри душанбе оид ба намудҳои бозиҳои варзишӣ дар хусуси фаъолияти муҳаммадфарид суҳбат намудем. баъди интихоб шудани устод мирзоҳодиев муҳаммад ба раиси федератсияи ҳендболи ҷумҳурии тоҷикистон туби дастӣ боз ҳам равнақу ривоҷ ёфт ва варзишгароне дар сатҳи баланд пайдо шуданд ва дар берун аз кишвар ҳам дастаи туби дастӣ баромад карда истодааст. муҳаммадфарид дар муассисаи варзишии рақами 5 шаҳри душанбе ҳамчун мураббӣ фаъолият мекунад ва рӯзи кореш аз соати саҳарӣ ба мактаби варзишӣ мебиёд ва бо мураббиёне ки аз намуди туби дастӣ фаъолият мекунанд бо онҳо суҳбатҳо мегузаронад ва ба тамринҳои худро оғоз менамояд. соат 14:30 тибқи нақша қаҳрамони мо дар ин вақт барои гузаронидани тамринҳо ба толори варзишии донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ки пойгоҳи асосӣ барои омода намудани мутахассисони ин риштаи варзиш аст меояд. чун анъана тамрини муҳаммадфариду шогирдон бо сурудани суруди миллӣ оғоз гардид. зинда бош эй ватан тоҷикистони озоди ман. хуб, дар толори варзишии донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ман тамрин ки дорам, дар он ҷо барои шароити ин намуди варзиш, яъне тамрин кардан ва тамрин додан бисёр хуб аст, қулай аст. ба хотири он ки дар онҷо ҳам аз ҷиҳати боду ҳавои тоза, ҳам аз ҷиҳати долорҳои варзишии замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст аз ҷониби раҳбарияти донишкада. ва мо дар онҷо тамринҳои худро ҳамарӯза соатҳои муайян ҷудо кардаастем ва дар онҷо тамринҳои худро мегузаронем. استاد محمدفرید چنانکه که به شما معلوم است فدراسیون را در دوش دارد، بیشتر تمرین ها را من میگذارانم. استاد محمدفرید کوشش میکند که در تمرین های ما آمده اشتراک کند و با همراهی شاگردان یک تاکتیک و تکنیک نوی را مثال به ما نشان دهد که ما با اون اجرا کنیم و کوشش میکنیم که این نمودی ورزش سایقل آورده پیشرفت کنند. استاد محمدفرید در نقشه روزمره خود کوشش می نماید که وقتی بیشتر خود را در این رشته ورزش
بگذراند و برای پیشرفت این نمود ورزش در کشور سعی و کوشش میکنند. تمرین ما بعضا روزا می شود که تا 4 ساعت و 5 ساعت دوام میکند و بعضا روزایی می شود که 3 ساعت دوام میکند. ما همین روزی که امروز ما تمرین ما در تالار دانشگاه تربیت جسمانی مدت 3 ساعت تمرین گذرانده می شود و ما آغاز میکنیم از گرم کردن بدن. یعنی فصل زمستان است، تالار ورزشی هم کمی سرد است و ما باید بسیار جدی یعنی بدن خود را گرم کنیم، با اون خاطری که ما با توپ دستی بسیار با دست بازی میکنیم. اگر ما دستهای خود را گرم نکنیم در حالتی که دستا و انگشت‌های ما اگر خوب گرم نشوند شاید ما در اون وقت لط برداریم در حالتی همون توپایی که مثلا ما با توپ بازی میکنیم همون وقت لط برداشتن نیست ممکن است. به همین خاطر بسیار گرم کردن در کار است. طبق нақша тамринҳо имрӯз вобаста ба ҳарорати дохили толор ва фасли сол гузаронида мешавад. То ҳар як ҳаракати варзишии ҳендболбозон вобаста ба вақту замони мусобиқа бошад. агар фасли тобистон бошад боз ҳар як фасл ба худаш машқҳои худро дорад. яъне мо дар фасли тобистон боз ба нақшаи аз рӯи нақшае ки дар фасли тобистон бояд чӣ тавр бояд мо тамрин кунем, чӣ тавр бояд баданро гарм кардан, чӣ тавр бо тӯб машғул шудан, бо ҳамон усулҳои намуди варзиши ҳендбол машғул шудан. он дар он вақт боз аз ҳисоби ки ҳаво гарм аст мо ҳамон машқҳое ки вобаста ба ҳамон рӯзи бозӣ масалан мо рӯз мебинем ки бозӣ ҳаст ё ин ки тамрин аст. مثلا بعد بازی ها بعد تمرین هایی که ما در دوام مشق داریم اول تمرین کرده می شود بعداً مدت 1 ساعت 1.5 ساعت دو دسته جمع می شود و با آنها بازی میکنیم. با همون خاطری که ما باید خطاگی ها و اصول های داوری و همون سایقل دادن مهارت و ورزشی خود باید بعد هر یک مشق باید کمی با شاگردان خود باید بازی کنیم. қисмати сеюми тамринӣ дар нақшаи имрӯзаи муҳаммад Фарид пурра барои идора кардани тӯб ҳангоми мусобиқа мебошад. аз ин рӯ ҳар амали тамриние ки дар ин бахш ба иҷро расонида мешавад вобастагӣ дорад ба идораи тӯб. дар ду тарафи толор варзишӣ мо қатор мешавем ва бо тӯб яъне ҳаракат мекунем. ҳар як усулҳое ки имрӯз мо анҷом медиҳем инҳо бояд дар алоҳидагӣ низ ҳар як варзишгар анҷом диҳад ба хотири он ки бояд ҳамун ҷиҳати техникии худу тактикии худро бояд он сайқал диҳад ва маҳорати худро боз бештару беҳтар хубтар кунад. ба ҳамин хотир мо нишон медиҳем ки имрӯз бояд варзишгарон аз намуди варзиши ҳендбол бисёртар сару кор бо тӯб дошта бошанд. яъне мо вақте ки бозӣ мекунем дар он ҷо мақсади ягонаи мо тӯбро ворид кардани ба дарвозаи ҳариф аст. ба ҳамин хотир агар мо тӯбро дошта натонем, агар мо тӯбро зарба зада натонем, агар мо тӯбро вақте ки тӯбро ҳамо ҳамдастагони худ ба ҳамо пас медиҳанд мо ӯро дошта натавонем ва саросима шавем мо тӯбро аз даст медиҳем. ба ҳамин хотир мо машқҳои имрӯзаи мо махсусан бо тӯб ҳастанд. соат 16:40 қисмати чоруми тамринӣ дар ин рӯз. ин қисмати тамринӣ пурра барои коркарди зарбаҳо ба дарвоза бахшида шудааст. мо чанд намуд тамрин мешавад, яъне мо ба рӯзҳо онҳоро тақсим кардаем. як фарон рӯзҳои душанбе кадом намуди варзиш, масалан чоршанбе кадом намуди машқро бояд анҷом диҳем, мо ҳамун рӯзҳоро ҷудо кардем. ва имрӯз мо ҳамун мувофиқи нақшаи худамон ки тартиб додаем имрӯз зарбазанӣ ба дарвоза не ҳаст, ба хотири он ки вақте ки варзишгар тӯбро аз ҳамдастаи худ қабул мекунад бояд онро бе ягон монеа бо ҳаракатҳои худ яъне бо ҳаракатҳои ҳамун тағйир додане ки худаш метавонад ки бисёр як техникаву тактикаи дошта бошад фреб медиҳад ва ҷаҳиш мекунад ба дарвоза ворид масалан зарба мезанад.
амали дигаре ки бештари маврид муҳаммадфарид бо шогирдон дӯстон ё оила ба иҷро мерасонад, ин пиёдагардӣ дар маконҳои истироҳатии пойтахт мебошад. ба андешаи ӯ ин амал ки ба гурӯҳи намудҳои варзиш шомил аст метавонад хастагии рӯзмарраро бартараф намояд. имрӯз дар пойтахти азизамон бисёр гулгаштҳо, боғҳое ки барои пиёдагардӣ бисёр дар як сатҳи олӣ ба истифода дода шудааст. мо метавонем ки аз онҳо ҳамарӯза баҳра барем ва истифода кунем. ҳар як нафаре ки пиёдагардӣ мекунад, ӯ бар саломатии ӯ бисёр як фоидаи ҷиддӣ дорад ва мо махсусан баъди тамринҳо ба гулгашту хиёбонҳои шаҳри Душанбе рафта дар он ҷо пиёдагардӣ мекунем бо ҳамроҳи дӯстон. استاد محمدفرید بعد از تمرین ها بسیارتر به پیاده‌گردی مشغول می شود و من هم همراه استاد به پیاده‌گردی مشغول می شوم و به من توصیه می دهد و دیگر شاگردها هم توصیه می دهد که پیاده‌گردی برای روحی روانی انسان منفعتناک است. باید بیشتر به این نمود ورزش مشغول شویم. من همچون ورزشگر و همچون مربی برای تمام مردم تاجیکستان توصیه می‌کنم که از پیاده‌گردی استفاده کنند، چون که برای سلامتی آنها بسیار فایده جدی دارد. و همه ما شما معلوم است که یک کسلی بیماری فربه‌شوی مثلا دنیا را فرا گرفته است و اگر پیاده‌گردی و علاقه به ورزش را زیاد نماییم، از این بیماری ما کنار خواهیم رفت، چون که برای سلامتی هر یک انسان پیاده‌گردی فایده خوب دارد. چون در آخری روزی خود قهرمان امروزه ما با پیاده‌گردی مشغول بود، چشمش به کورت تنیس افتاد و کمی به بازی تنیس مشغول شد. گشت و خیابان‌ها قدم میزنم، از فضای مساعد ما از اونها استفاده میبریم و مخصوصا در این همه باغ‌های شهر دوشنبه که در اونجا گوشه‌ای برای ورزشگران نیز ترتیب داده شده است، مثلا میتوانند که از اون گوشه استفاده برند، مخصوصا از اون لوازمات‌هایی که عاید به مشق و تمرین هستند از اونها استفاده کنند و اینچنین میتوانند که در همین گلگشت و خیابان‌ها قدم زنند و به پیاده‌گردی مشغول شوند. من همچون ورزشگر توصیه می‌کنم که همگان از پیاده‌گردی استفاده کنند، از این گلگشت خیابان‌هایی که بسیار برای سلامتی انسان فایده دارد استفاده کنند، روز خود را بی ثمر نگذرانند، با ثمر باشند.